tere, täna jälle mina siin ja jätkame siis Flora FIFA 22 karjäärimõõdiga. Ja nüüd on mul natuke aega, vaatame üle, kas siin on kõik tehtud. Ei ole ükski tehtud. Siis need tuleb ära teha. Tõenäoliselt ma saan kehvad reitingud, aga paremad kui muidu tuleksid. Cross. Okei, kohutav löök. Kohutavalt läbi, kohutavalt seina. No löö ära. No jah. Sepp on muidugi hea väravat küll, aga mitte nii hea. No jah. No. Okei, siit tuli mingi punkt vähemalt. Ja siit lööb ja ei löö ära. Igal juhul uus katse. Natuke liiga palju läks seina palle. See läks kehvasti. Out of zone, see tuli küll lollit ära. Ja ei löö ära. Ja out of zone. Ilus. Aga ei, ma teen igal juhul retry'd, ma natuke liiga palju neid out of zone'e teinud. Kui siin nüüd A-d ei tule, just ei tule. No sest jah, out of zone'e tuli natuke palju. Okei. Raami löök vähemalt. Ja ilus. Just punktide mõttes ilus. Okei. See oli out of zone. Kurb. Mängi. Ja löö. Ja ei realiseeri. Raisk. Jai. Võinuks ju sööta, aga ei tulnud selle peale õigel hetkel. No, mängi. Löö. Noh, ilus. Kui see terve seasoni mõjutav asi, siis... No! Esimene löögikoment tuli siis liiga vara. Obstacle. Võtaks see peegi nüüd välja. Ja ei võta Pedril, no selge, mis teha. Nii. Switch and defend. Kõlab nagu asi, mis mul läheb kohtalt, aga mul on vaja siin midagi ette saada. No nii. Kuule, aga tõsiselt, võtaks ära selle palli, aega otsas oma. Yes, guys. Nii. Väga hea, väga hea. Mängime järgmiselt drilli. Mis ma siin tegema pean? Palliga jooksma või? Või... see on üle aega õnneks. Läheme mitte väga kiiresti just. Siis peame tagasi minema, aga okei. Ma ikkagi pean selle sunnivist läbima. Penalti sinna juurde. Lost ball, no mis ma siis tegema pean? Mitte lööma või? No nii.
Okei, kas siin on kaitse, See ei meeldi mulle, jah. No võtaksin piisavalt ära punkti, et A saada. See oleks väga hästi. Okei, väga. Tuli see ära. Igal juhul tundub paremad resultaadid kui siis oleks, kui ma ei oleks siin praegu käinud seda tegemas. McGuigan. 26 suht low rated. Veits over nagu veits üle hyped pakkumine. Okei, minugi poolest. Nii, Sturmgras. Poolfinaal. Siin on vaja võtta võit. Äkki läheb sinna, kui ta näitas. Jep, läkski. Aga jah. Hello and a warm welcome on what is a glorious night for football. Perfect playing conditions. I'm your match commentator Derek Ray at the microphone, and sitting alongside me is the former Arsenal, West Ham and Coventry midfield player Stuart Robson. And coming right up for you, action from the European International Cup semi-final. It's football friends up against Sturm Graz. Well, we're now down to the final four, Derek. It's been a great tournament up to now. Good preparation for the upcoming season, and both teams would love to get to the final in a few days' time to cap it all off. Chance here. Okei, nurgalöök siit. Well, that's such a good save. Võib enam rahule jääda vast. Keep that one out. Played over. Relatively straightforward to mop up defensively. Stankovic. He's in here. Still possibilities. Oh, that goes down as a wonderful save. But now we see that the offside flag has gone up. The cross is on. He's got to score. And the keeper did magnificently. Well, that's just a wonderful save. How did he stop that? Delivering it. Well, no danger now. This looks more than decent. Now can they create something? Well, the attack carried Kas on penalti või? petered out. Ei ole väga hea. And we've all read the speculation. No lihtsalt niimoodi nagu noh, võiksin nägusid nagu, et ma hakkasin kartma juba. Now confirmed. Matthias Vecino has moved to Sardinia to play for Cagliari. Well, they've got a real Ilus. player. He's such a good player, and he brings so much to this team. This is a really great deal for the club. Well, a good tackle. And space to exploit, maybe. Happy to take on the shot. Ui, see läks praegu kehvasti. 1-0. Their efforts have been rewarded. Aastal oli muidugi mingil määral õnne ka, aga nojah, minu poolt kohta kaitseda. And they get the ball rolling again. Football friends know they have work to do. Oh, a nice looking pass. And the ball is loose. The cut back. Really sound goalkeeping. Well, that had to be a goal, didn't it? What a stop that is. And he's fired over the corner. It comes to nothing in the end. Now what can they do from here? Space and time for the cross. Really vital interception. Well, they haven't overcome all the difficulties. Nicely blocked. And how about that for a save? Superbly read. Oi ei, vigastus. Ja selgelt ikka ongi, noh, täitsa vigastatud kohe. Iniesta. Väljakule. Ega mul siin väga palju muud teha ei ole. And executed. Siis nagu ma olen rääkinud, ega mul pikk pink ei ole. Eriti mujal peale väravaht mul veel on, aga muud mul ei ole väga. Well, that was a poor miss.
Could they come to regret that? No see oli varus. Ootasime midagi tõsist, nagu pikaasjamas. Iniesta. Nii. Visualization and execution. Well, what can they do to stop them running at them? What a genuine No. opportunity. Kehvasti raisatud, aga mis asja? See oleks tema jalast ju. No jah, siis. On suhtes kindlasti tegelikult vastase jalast. Siis minust läks palju teises suunas. Crossing possibilities. Oh, they've lost it. Decent position. Into the advanced position. Simple catch, really. And given away. Could be. Jääb 2-0. To increase their advantage. It's a two-goal lead now. So 2-0 now. Oh, super piece of play. Ma liiga nagu lendan kaitsetega peale, et lihtsalt tundma. An utterly disappointing cross. Goal kick. Feeding it forward is Nii vist on õige. and he's in. Jah, 2-1, väga hea. Very much game on here. So on with the game, and the push is on from football friends. Can they find an equaliser? And they continue to advance, and a lot of options here. But ultimately up a cul-de-sac. Now, counter-attacking possibilities here. Well, it petered out. Happy to take on the shot. Tremendous block. Välja siit. Well, Okei. it was a brilliant break, but no Lihtsalt goal pika as a teed äkki result. jõuab veel. Well, get the finish and just admire the way they counter-attack there. They did it with such pace and quality. No, And ei teete. first half- Siukses kohas lihtsalt ära. Peaga jooksu peale. No jah, siis. See oli praegu jama. Ja terast seda õppini mängida ka olgu. Football friends trailing here. Can they turn this match on its head? Ja ei saanud. Otar Kitashvili. This attack looks highly promising. Parallel goalkeeping. Ma arvan, ma ei tea, kas Süt oleks sealt läbi läinud. Such a good keeper. See on väga siuke väike vahemik selleks. And he might be through here. Aga siit nüüd. Ja olemas, 2-2. Mängus on jälle põnev. Mängus on jälle mille üle mängida. Midagi pole otsustatud. Dead level, 2-2. And a chance for him on the flank. Nii. Could cross it in here. Ja löö. Ei löönud ära. Well, they should be ahead now. Yes, it was a good save, Derek, but he should score from there. Ja Stop it going in. kasti lihtsalt. Ja löö. Ei saanud. They'll be disappointed with that delivery. Well, it's amazing how fans can be so blinkered with their views. They're going mad here. Well, he likes to run at them. 30 minutes to go then. Unable to keep the ball.
ja löö. Ei. Stankovic. Kitashvili. Intelligent threaded pass here. Straightforward piece of goalkeeping. Ma ei mõtle seda. Ei. Ei. And offside it is. Yes. Kas nüüd tuleb nagu kohe ära vist läks punase olukordaga. Siis ma nagu... Ma tean, et ma andsin slide commandi väga nagu ohtlik koha peal. Ja pärast seda ei vaadanud enam seda slaidot mängida edasi. Kuidas saab nüüd lasta? Aga okei. He's got such quick feet, hasn't he? Just look how he goes past his marker to get his shot away. That's a really good goal. Well, the game has been restarted. 3-2 here. Ei, seega ei tulnud välja. 20 minutes remaining. Iniestaga kaitsesse joosta. See on nagu kõige ebaoptimaalsem asi, mida saab üldse teha vist. Nii. Viiki on vähemalt vaja, viiki on vaja. Well, every time he gets on the ball, he looks a real danger today. That's gone out, and it is going to be a goal kick. Värah, ja okei, väga hea. Ja sööda! As clean as a whistle, that challenge. What can they do to stop them running at them? They use your cross. Välja. Välja. So following the deflection, a corner kick coming up here. Corner. Okei. Ju siis. Can someone get on the end of this? Well, that's clear. And a chance for him on the flank. Options in the middle. Giving it a try. And the keeper more than equal to it. And it's gone out of play. Goal kick coming up. On the attack in the closing Nii. phase. Ja Valakari. Lööb ära. 3-3. Game on. Well, they've restarted the game, and it's 3 apiece. Nice looking pass. Level pigging, but can they change that? Delivered into the area here. Nii. The attack very promising. See oli küll nagu üliriskantne liigutus. Seekord õnneks ei maksnud kätte. It's a neat move. Well, you just never know about chances near the end. You've got to be opportunistic. Will this corner do it? Tohi. Substitution then. Siit välja lihtsalt pall. Affects the match. Väga hea. And clearing it away. Nii. Ma ei usu, et kedagi väga äärel on. And the timing was perfect, but ball one. And it's played into the centre. Pretty routine there for the goalkeeper. And successfully cut out. Could be troublesome. And that's back to Hea tõrje. goalkeeping to get across and deal with the danger. Nii. Ja siin tuleb lihtsalt see nurk ära kannatada. Välja. It hasn't come to very Võiks ju tehtud olla. Nii. It always had that Kas nüüd tuleb lisaaeg või kohe penaltid? feeding it forward. Turniiri puhul on väga siuke huvitav penaltid. No vist aega on suht palju. Okei, aga usaldame. Usaldame. And so a penalty shootout above Ah, that jääb commitment. sinna. And as a player, this is when you have to hold your nerve. Critical as always, in front of goal.
Can he get the better of the keeper? kas mul tundub õigesti? And the Ei penalty tundunud. converted here. Nüüd tänan, et Ait ütleb. So lethal in front of goal. And he steps up to take the shot. Ui, mida tahtsin minu poolt tahtsin paremasse nurka minna. Ma ei usu, ta jälle hüppab paremale nurka ja hüppabki paremale minna siit lööja poolt vaadates. Tead, ükskord peab, ei ole. Lööks ära. Aga hea. It won't be lost on him. What's at stake here? He knows he's got Oppa! huge save. Tuli ära, tuli ära. Well, heartache for the taker, but joy for the keeper. What a big save that is. And now they can start thinking about that final. Poolfinaal tehtud. Natuke rohkem jõukuluga kui võinuks. Finaal ees. Suhteliselt minu poolt vaadates suured rahad mängus. Ja vastu tuleb mulle seesama Mekelen. Okei. Huvitav. 1 2 kuud. See ei ole üldse hea. See ei ole nagu kohe üldse hea. Keskel on auk. Iniesta on, ütleme ausalt, vana. Ja see tähendab. Ei vale koht. See tähendab seda. Ma pean kellegi asemel. Ja selleks siis tuleb võtta eest täna, ma ütleksin. Praegu sulle korras küll. Rüütli ei ole päris see. Palju ta muidu veel? Jaa, ei kallis ka. Pärn. Väidetavalt 3,2 miljonit. Proovime 3 kätt saada. Aga mis siis, kui me ei paku seda kloosi? Vaatame, kas nüüd olete nõus. Okei, 3 miljonit. Delegate'i puhul 1700 või? Kahtlane. Important, nõus. 4 aastat äkki? Ei, invaliidis kasutas sure. Paku natuke ohutumalt, kui see, mis saab. Paku 3000. Olgu, ma saan seda endale lubada. Miks ma pakkusin 3000 on see, et tõenäoliselt jah, oleks ka odavamat, aga ma ei tahtnud riskida. Ja kuna teatavasti mu pink on suhteliselt lühike, siis Seppene näi kallis on ilmselt ikkagi. Ja ta paarki tagasi ei taht tulla ka veel. Aga nii, nüüd kus ta on üle toodud? Pärn, ütleme aus, on suhteliselt hea täiendus mulle. Nii, siin allpool eestlasi. Mõned. Võiks kuke. Siia. Aga, oota. Mis metsal? Nii hullu viga. See kollane. Okei, mis teha? Kui kollane, siis kollane. Ta ei ole veel jällegi päris center back. Aga jah, kukk pingile, nagu enne jutt oli. Ja niimoodi lähme finaali. Vajan võitu. Nii emotsionaalselt kui rahaliselt. 3
33-aastane, 56 rated iirlane. Palun väga, Mumbai City võtke, aga Quick and Souls, väga hea. Natuke suur protsent võeti vahet, aga noh, mul ei antud, aga okei. Ma pean reaalselt ütlema, et Saar on piisavalt väsinud, et alustada kukke. 64 rated. Aga nii, lähme. Toome selle vähetähtsa karika, aga koos sellega umbes miljonise rahapataga koju. Just the sort of weather the fans were hoping for this evening. It's absolutely ideal. I'm Derek Ray, and I'm joined for expert analysis by Stuart Robson. And we have action from the European International Cup final just moments away. It's Football Friends, and they take on KV Mechelen. Sul väga hea. The flag does go up. Saame võimaluse. Committed challenge. Defensive deficiency personified. Textbook defending inside the box. And now waiting to pounce. Nii, ja 1-0. 1-0. Time today. Selle toob noor talent Tamm. Well, just look at this again. The speed of counter-attack is so impressive. And once he gets onto it, he just smashes it past our keeper with great technique. What an emphatic finish that is. So the ball rolling again with the scoreline standing at 1-0. Plenty of forward momentum here. Can they produce? Ja ei saanud kätte. Ohtlik, hästi, väravat hästi. Well, that was a big chance. And really, he should have Välja taken it. kästist. But let's give Nii. credit to the goalkeeper. It's a decent save. This looks promising. On the ball, Hagemans. It should be a wonderful intervention. Välja lihtsalt. Retaining possession proving difficult. Karim Mranti. Lost possession. It's there for him. And the keeper throws himself at the ball. Now sending it in. Mopping up defensively. Magnificent defending. Kui siin nüüd ära tuleks. Well, that is how to run at defender. Magnificent from the keeper. Natuke olesti tehtud minu poolt. Can he deliver it with accuracy? Still not clear. Superb defensive judgment to end the attack. And a chance to whip it in here. Well shown inside. Või algavad läbi küll, aga Defending. kedagi on nii lähedal talle, et sealt ainult ära võtta. Possession given away, unfortunately. Kuhu see läks? Is it going to end up being productive for them? Big chance. Oh, he's missed it. Well, he'd be very disappointed with that. He should be scoring from Nii. there. Anname äärele. Siit anname keskväljale. Ja Couldn't find a teammate. ei hoidnud Throw in väljakule. here. Väga napikas, aga ei hoidnud. Walsh.
he's won the ball. Jälle Wonderful touch. Well denied by the keeper, but really he Malakarile only... ei jäänud Oh, palju from the puudu. keeper. Ja, This looks more ja, than decent. ja peaks olemas olema. Pooleks vähemalt, noh. Mugav eduseis. Või mitte mugav, aga siuke. Ikkagi, eduseis. No nüüd on eelis igal juhul minu käes. Scope for them to produce something exciting. That's a useful cross. And a struggle to get it away properly. Well, threat over for now. Excellent vision. And under pressure, that was a fine claim. Storm. Read it magnificently and intercepted. Well, that's how to beat your opponent. Can he put it away? Well, it's ended up being, quite frankly, easy for the keeper. Well, he should be hitting the back of the net. That's a poor effort. Ja siis pooleks 2-0 eduseis. Igal juhul võib öelda, ma siin rahul suhteliselt. No sellega just, et nagu 2-0 ikkagi. Või siis kuidagi veel kolmanda lööks. See oleks suhteliselt juba turvalisema poolne seis. Siis praegu 2-0 on. See on mingi edumaa. Aga siin võib veel kõik juhtuda. 2-0 ma olen varemgi maha mänginud. Take it away. Oh, no stopping him. Ma ei oleks pidanud selle mängiga sinna tulema. Very quick thinking there. Nii. This might be ideal for the counter. Keskelt jookse nüüd. Mul ei ole kuhugi mulle panna seda palli. Ja ei jäänud palju puudu. And the cross is very much on. Could be dangerous. Well, they couldn't take advantage of the opportunity. Well, we've been wondering if this deal might go through. Now it has gone through. And good news for Dortmund fans, I think you've got to say, Stuart. Well, I think he'll fit in well to their style. Stuart, look at this. Capable of so much better from that position. Space afforded him. Plenty of players waiting in the middle, foiling them effectively. Rob Schoofs. 15 minutit ilusti hoitud palli, või noh, palju hoitud, aga hoitud taga 0 jälle. Nüüd, kui sa lööd ära ja Well, you won't see too many better saves than that. It was just brilliant. ja saad. The pressure was on the keeper following the threaded pass. Really a very poor ball. Oh, could be a goal. Just what they needed. Still plenty of life in this match. 2-1. Nüüd oleks vaja ise jälle üks lüüa. Ball is rolling again. 2-1 the score. What's going to happen next? No, miks sa ise paljus praegu ta kuperis ise paljust ära. Ta isegi ei üritanud sinna poole minna. Ma oleks nagu lootustanud. Seal ei olnud taga pole enam kedagi. Peale väravahi.
20 minutes remaining. Can they hit on the break? Well, not to be in terms of the counter-attack. Rob Schoofs. Kerim Mrabti. Well, victory passing. Blasted away. Will he finish? Oh, blocked it. It comes to absolutely nothing. Potential danger. And missing Ui. the chance to give them a bit of breathing space. Well, that should have made it No more nii. comfortable, shouldn't it? But it's a wasted opportunity. Nagu nägite, jah, kaitsevahetus. Praegu töötab number 1 on igal juhul kaitse. Muidugi noh, ma tahan ära lüüa veel ühe, et kindlustada igal juhul, aga noh, Storm. see ei ole praegu see prioriteet. Here's Espinosa. Number 1. Storm. Nii, Superbly read ja and ette. executed. Ja paremal äärel on palju 10 mängijaid. minutes to go. Sellest on midagi välja. Do they mean business on this occasion? Ja jäi seisma. Keegi tuli sealt tagant. Ja löö. Ja ei löö ära. Grabs off the keeper. Käid nüüd ei löönud ära. Danger is averted. Kui vaja oli. Ja The timing hüppas. was No, perfect. It had to see be. hüppe võis miljoni maksma minna. Shved. Nii. With 5 minutes remaining and just Tagant one goal poolt. between them. Still the prospect of late excitement in this match. Ja löö. Ei Possession saa through his palli. hands, the interception there. Racing forward, trying to catch them out. Nüüd ei tohi lasta. Ei tohi. Really vital interception Välja nii. here. Nii. Ette lihtsalt. Siit ette. Lihtsalt peale löök. Okei, ei saa palli. Aeg on täis. Jah, aeg on täis. Goes the final whistle. Winning any pre-season tournament serves as a big morale booster, Stuart. Well, it Nii certainly et does. tuli It's a eelturniiri good võit. and great preparation for the season ahead. Pean ütlema, The raske. manager will be pleased with this. He's got Võib-olla a lot natuke of liigagi positives raske. to take from this tournament. There's Siis been tuleb see, that noh, mingisugune, ütleme ausalt suhtes tähtsust karikas. Down a marker with the campaign. Aga tuli natuke raha. See on väga oluline, tegelikult. Palju sealt tuli miljon 500 000, väga hea, väga hea. On mul juba midagi tehtud ka? Young Playerit ei ole sainit. Ma pean kellegi siis veel minema saatma. Okei, Young Player on tehtud vähemalt. Reliable 47. Nüüd on vaja siis, jah, võita liiga ja karikas. Need ei saa lihtsalt olema, need võiks tehtud olla. Aga Eestis vahepeal rohkem juurde vist ei ole tundnud. Seppänen tegelikult, noh, 67 overall. No ikka siuke solid oleks küll. Aga selle sainingu peale mõtlen siis järgmises osas. Aitäh, et vaatasite ja kohtumiseni!